الحمد لله الذي كتب على هذه الخليفة فناء وزوالا، وجعل لكل شيء منها إدبارا وإقبالا، ليدلنا بذلك على أن لكل نازل رحيلا وانتقالا. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله سيد الأنام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم يبعثون. musidɓe julɓe tedduɓe en yetti allajo o bajjo seniɗo wawɗo moronkata, farluɗo e dow ko taga kon fop lannugol e iwgol. O waɗani kala hunde arunde kadi ko bende yaha, ko fiyen andu kala koɗiɗoma nyande goo o waynitoto. O yeeti en ka deftere makko kala hunde ko halkoto ɗum lanna fi muɗum ha lutta jaati makko kin kanko Allah pet. Hiɗen seedo wonde ma alaare weteɗo e gonga ko hino nafa o rewɗo lorra mo rewari on si wona Allah. Hiɗen seedo wonde ma Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko nelaɗo Allah ko jiyaɗo makko, ko kanko woni koho e dendangal ko tagako. Hiɗen juula e makko hisinamo kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e wondiɓe makko e wonɓe e laawol makko e wonɓe e etade wongol e laawol makko ha nyalande in mutal. Amma ba'du fa ayyuhal ahibba, fi wada'i shahri ramadanul mubarak. Ayyuhan nas, in qada ramadan wa azama ala ar-rahil wa sammama ala al-masir wa lam yabqa fihi illa al-qalil. وسيشهد عليكم بما فعلتم بين يدي الملك الجبار يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen waynondirde e o koɗo meɗen tedduɗo ɓurɗo teddude e hoɓɓe ɓen fow, ɗum ko lewru suumaye faalama lannude malanni hanki hari ko jumare aranere e suumaye, hande ko jumare sakkitore e nder lewru suumaye hitande guluje 2023 2023 no hawra 1444 fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam. O inni en fuɗɗoduno e buy suumaye kono wona enen wone lannidude. Enen kadi arɓe ha hewti ka hewti ɗo ko Allah andi sen timminoyay, yo Allah arsiki en timminoygol. haray luttana en e nder lewru suumaye si wona seeɗani o haray anden suumaye on o seeditoyto e hoore moɗon ma o seeditano on yeeso on Allahjo bajjo dundarankejo nyande tawata kala wonki ki yoɓete kala ko ki golluno. fatuba liman saba ayyama wa tuba man qama layalihi bil ihsani wal iman. emma moƴƴere wolanande wonani kala on wakkilinoɗo jogiti wonki munkun o hoori, moƴƴere molanande hino wodani kala on darinoɗo naafi jemma. wa bushra liman sana nafsahu ani shahawati wal fusuq wal isyan. welo molanango wonande kala on jogitinoɗo tuyoji muɗum o sali yeddugol Allah, o sali waɗugol ko Allah yiɗa yarlaki. wa akthara fihi min at-ta'at wa taba'ada anil makhalif khawfan min ad-dayyan liyakuna min alladhina lahum daru salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. o waɗani ɗum ɗo o hebbini waɗugol moƴƴereji, jokkugol enɗan, moƴƴagol e miskin, ittugol sadaka, huntingol horuɓe, jangugol qur'an, jantagol inde Allah, insinagol, juulugol e ɓurnaɗo sallallahu alayhi wa sallam e dendangal noneji ɗoftareji. o sali lundagol Allah subhanahu wa ta'ala, o woɗɗiti ɗum ɗon khawfan min ad-dayyan ka hulugol o Allahjo. o weddito hara ko harmi konno yeeso makko, o salo waɗugol, o weddito kanko tun, o weddo kanko tun, o salo waɗugol ko Allah yiɗa yarlaki. hara yimɓe ɓe rentamo kono o wiyeteɗol malikud dayyan ɓantuɗo kammoli,
oɗo haray himo sutimo ko fi honno o waɗani ɗum ɗo liyakuna min allazina lahum daru salam ko fi yo tawe ko fi yo heɓoy ɓen heɓoyayɓe galle kisal yawmal qiyamati ka joomi maɓɓe wa huwa waliyuhum ko Allah woni heftuɗo fi maɓɓe ko kanko woni giɗo maɓɓe fi honɗum non na fi hiɓe laba ma hiɓe rawni ma hiɓe ɓawli ma hiɓe juuti ma ko africain ma ko européen ma ko américain ko bi ma kanu ya'malun ko sabu konko ɓe laatino hiɓe gollayno yo Allah waɗu en e ɓeɗo fa ayyuha sada wa waylun liman dayya'ahu wa lam ya'rifu haqqahu fa askhata mawlahu wa ta'asan liman bisu'il akhlaqi wa qabilil alfazi qada subhanallah wo cettal lette mawnude wodani kala o yebuɗo ndu lewru sumaye hara o andari valeur mayru o andari mawlugol fi mayru o tikkini joomi makko e nder ndu lewru o wedditi e horugol o wedditi e naafugol o wedditi e juulugol o wedditi e ittugol sadaka o wedditi e jantagol inde Allah o wedditi e jokkugol enɗam o wedditi e huntingol horuɓe oɗo haray o ninsa e ninse molanaɗe wata asal liman bisu'il akhlaq emba perdi molanaɗo wodani on joginoɗo jikku bonɗo e nder ndu lewru sumaye waɗa bihil alfazi qada hara ko konguɗi bonɗi yennugol nyo'ugol fenugol seeditagol fenande waddidirgol wowlugol ko marana dalil hara ko ɗum ɗo feƴƴinɗa sumaye on emba oɗo haray o perdi walam yasun nafsahu anil muharramati hatta ba'a min almahrumani fala hawla wala quwwata illa billah walam yasum nafsahu anil muharramati hatta ba'a bil hirmani fala hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un oɗo o jokki ɗum ɗo natugol e facebook feƴƴina nyallal mum ngal fof e ɗum ɗo joɗagol feƴƴina nyallal mum fof e yeddodirgol fi politique e yeddodirgol fi ko ala na wala e yeddodirgol fi balon e yeddodirgol fi kala ko nafatama nyo'ugol yimɓe mettinangol yimɓe yennugol yimɓe waddidirgol yimɓe ko anduɗa ɗum ɗo fof hara ko ɗum ɗo woni ko feƴƴinɗa lewru sumaye ndum la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un pellet natuma nde goɗɗo maayi tun inneten inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kala mo sumaye ari tawi ko ni o feƴƴinirndu o waɗari hayye hunde ndarugol teleji ndarugol sériji ndarugol filmuji ko tawata fodde hiɗa jooɗi ɗon a windantake baraji fodde hiɗa jooɗi ɗon ko bakkatu windanteɗa sumaye ma on fof koye hoore ɗum ɗo feƴƴinɗamo a andasi sumaye arowo 2024 tawete oɗo o perdini hoore makko himo tawa e ɓen tawata perduɓe perdi tawata sifa makko wo ala yo Allah dandu en tawede maɓɓe ala ya ibadallahi falyahtanim awakhirahu man farrata fi awaili hadha ash-shahr al-mubarak haray ko ene ye musiɓɓe julɓe tedduɓe wo yen profite eto ɗen sumaye lannari no lutti balɗe fi honnu si tawi sappo arani ɗenen fof a wedditike hakkundeje ɗen a wedditike wo haray ko ya eto moƴƴintina ko bonnuɗa kon fof e nder ɗe balɗe sappo sakkitore ɗo ko ɗeɗo ɓuri e moƴƴude e nder lewru sumaye nden ɓeyni ko honno on tigi hebbilorta wal yasudda al mi'zar ala ta'ati fa innal umura bil khawatim wo yo haɓɓito o dadito o woɗɗito kala ko harmi o woɗɗito ɗoyɗi e ñaama ha padaranno o eto o moƴƴintina ɗin ɗo wo fi honɗum fiyakuji ɗin fapo haray ko timmode nden mi toriki Allah yo Allah okku en timmode moƴƴere wo asa an ya'fuwa anhu al-karimu amma irtakabahu min al-isyan wa huwa al-ghafurur rahim wono gasa Allah subhanahu wa ta'ala kay o yaafomo e kala konko faggiti e bakkatuji kala konko faggiti e welsindareji kala konko faggiti e perdingol tammuɗum harana e ɗoftare Allah hawnaki ka Allah o yaafotoɗo yurmeteɗo yaafola yaafomo e toriki Allah yo Allah hawtitu e yaafomo wala tayasu min rawhillah innahu la yay'as min rawhillahi illa alqawmul kafirun wo wata en taƴo yurmede Allah nden hay goto taƴota ko yurmede Allah nden si wona ɓe yimɓe heferaɓe Allah subhanahu wa ta'ala on o daali qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a kono yo jiyaɓe am kono yo jiyaɓe Allah fantimɓe bonkiji waɗi boneji ha ɗuuɗi
wo mi torike o mi jeeji on watta on taƴo yurmede Allah nden Allah ko moƴƴo ko yafotoɗo dendagal bakkatuji yo Allah yaafo en bakkatuji men janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko anduɗen fimu e ko anda fimu ya rabbal alamin fa ya ibadallah wabuku ala firaqihi wala tafrahu bi zawalihi fa inna dhalika da'abul ghafilin wo kono yo jiyaɓe Allah wulle hattirde wullugol fi yahugol suumaye hucciti suumaye yehi wo wata on welto fi suumaye hino lannude wulle fi suumaye hino yahude andede wullugol fi suumaye hino yahude hara a weltaki weltagol fi suumaye yehi ko ɗum woni jikku welsidiɓen ko ɗum woni jikku malkisaɓe ɓen amma enen ɗen hani wullugol sago meɗen hara na suumaye yahu ya ibadallah walau ta'lamuna ma khassahu Allahu bihi min wafiri judihi wa ifdalihi lis-sa'imin la tamannaytum an takuna kulluha ramadan walau ta'lamuna ma khassahu Allahu bihi min wafiri judihi wa ifdalihi lis-sa'imin la tamannaytum an takuna kulluha ramadan wo musiɓe julɓe tedduɓe hara hiɗen anduno ɓure e dokke e moƴƴereji ko Allah subhanahu wa ta'ala marani ɓen horuɓe hara hiɗen anduno ɗum hara ko aynal yaqini pellet hattirde andugol wo en yelotono hara hitane nen fop nde wonayno hara ko suumaye ma'ashara almuslimin inna allaha lazu fadlin ala nnas walakinna akthara annasi la yashkurun jiyaɓe Allah wo andede Allah ko jom ɓural ala nnasi e dow yimɓe ɓen fof o innaari e dow julɓe ɓen ko ala nnasi dendagal yimɓe ɓen fop Allah ko jom ɓural kono inni walakinna ko woni toon aktharahum ko ɓuri ɗuɗude e meɗen la yashkurun ɓe yettata nemaji ko Allahu nemini ɓe kon Allah neminiri en nemaji hay si tawi hara ko jemma goto mo Allah subhanahu wa ta'ala woni ko okki mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam layla hiya khairun min alfi shahr jemma on himo moƴƴi ɓuri lebbi wulure ɗi jogaki laylatul qadre on non pet wawi yongol bani adama ya ibadallah fawasilu al azkar bil layli wan nahar wa akthiru min as-sadaqati wan nawafil wal istighfar wa bayyidu bin nadami ma sawwattum min as-sahaif biz-zunub ko kono yo jiyaɓe Allah jokkindire kadi jikruji ko wirdotono ɗon jemma e nyadorma jokkindire ɓeyde sadakaji ɗi wonno ɗon ittude e nder ndu lewru suumaye jokkite kadi naafiloji ko wonno ɗon e wadde jokke kadi hara on taƴindirari ko wonno ɗon e insinade ko wonno ɗon juulude e nelaɗo ko wonno ɗon jantade inde Allah ko wonno ɗon jangude qur'an wo haray rawninire konko ɓawlinno ɗon aɗo suumaye wata on ɓawlin konko rawnin ɗon e nder lewru suumaye wo laɓɓinire safahatiji monɗin ko ɗum woni ɗeri kuuɗe munɗin ko wonno ton fof e bakkatu eto ɗon ha ɗum ɗon fof monto wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun Allah subhanahu wa ta'ala o noddi en o noddari kefero o noddari nafiqijo o noddari fasiqijo ko noddi ko gomɗinɓe ɓen hayna julɗo on o noddi ko almu'minun ɓen gomɗinɓe ɓe Allah wanti fimum oyni wo tuube rutto ɗon faade ka Allah on fof moɗon son waɗi ɗum ɗon la'allakum tuflihun Allah subhanahu wa ta'ala o malay en mi toriki Allah yo Allah mala on fof mala dennagal julɓe ɓen fof aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'mah ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مسيب جلبة تدب لاول إدبال هيدا يتا او الله جو بجو سنيدو ووضو مرونكتا اوكدو ان غورندان اوكي ان كيلال اوكي ان فيري اوكي ان فيرا o tawni en du lewru suumaye o arsiki en horugol ha heba nogay e tati e nder lewru suumaye den toro Allah yo Allah arsiki en timminirgol nduɗo nde mo timminana en suumaye on hara en fop meɗen enen e mawɓe meɗen wuruɓe fatiɓe hara en fop meɗen koye rinɗinaɓe e natugol yite jahannama ya ibadallah wa addu zakata alfitri lilfuqara'i walmuhtajin faqad warada an sayyidil mursalin الصيام معلق بين السماء والأرض
لا يرفع إلا بأدائها للمستحقين مسيبة جلبة تدوه هرايدي وين تتو كوبيتين كو مودو wonande ɓe waasuɓe e ɓen tampuɓe e ɓen haton jimɓe haray joli e maako nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondema korka kan ko hooruɗa kon hino wenga hakkunde leydi ndin e kammungu haray ɗum ɗon hewtoytaka haani hewtoygol ton sina tuma tottuɗa zakka ko wiyete ko muudo ma on dalili e muɗum an anas radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul sawmu shahri ramadan mu'allaqun bayna as-sama'i wal ard wala yurfa'u illa bi zakati al-fitr rawahu abi habsin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe laatinoke hiɓe makayno wondema dey korka suumaye kan hika yowi hakkunde leydi e kammu haray ka ƴewata sina tuma nde on tigi itti muudo on fabadiru ya ibadallah bi ikhraji zakati al-fitr fa innaha sababun li qubuli siyami as-sa'imin kono yo jiyaɓe allah yacce hittine tinde e yaltingol muudo on ande dey ittugol muudo on no tawa e sababuji fi jaɓede korka moɗon wala tabkhalu bi hadha alqadri alyasir bal kunu min ulaika allazina yusari'una fi alkhairat wa hum laha sabiqun wo yacce hittine e ittugol kummontan hun kun ɗuuɗa hay e hunde jogandema 7 euro ha 10 euro wo warayta ɗum haɗe fiyo korka ma kan jaɓe ya hittin fiya tawe e ɓen adondirayɓe e waɗugol ko moƴƴi kamɓe hay hunde ɓe adondirta sina e fi waɗugol ko moƴƴi wagtanimu ya ibadallah ajra muwasati l ikhwan wa ikrami l aitami wajtanibu l bida'i wal ma'asi wahzaru batsha allamul ghuyub wo kono yo jiyaɓe allah jokkondire on jokki en ɗan naɓugol sunna katiji on jokki en ɗan e ñammingol alyatima on jokki en ɗan e ñammingol miskin on jokki en ɗan e huntingol horuɓe e ittugol sadaka e naafugol e juulugol e ufinagol wo duume e ɗum ɗo kadi si suumaye o yehi wo woɗɗite kala ko wiyete bida e yeddugol allah subhanahu wa ta'ala tentinino ñande julde heewi e rewayɓe allah e nder lewru suumaye ɓe bonna fappu ñande iidi nin ko nden ñandele allah subhanahu wa ta'ala yoɓayma joddi ko golluɗa kon wowata waɗu ɗum wahzaru wo rente hattudo rentagol batshu allamul ghuyub nangande on allahjo subhanahu wa ta'ala rentuɗo makene e gondo wasumu ya ibadallah ba'da yawm al-eid min ash-shawwal bi 6 ayamin faqad qala sayyidul mursalin muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa sallam man sama ramadan wa atba'ahu bi 6 min shawwal faka'annama sama jami'al am kono yo jiyaɓe allah wo wakkile kadi horon balɗe jeego si suumaye on feƴƴi no juulirɗon iidi on jokkintinon ɗon kadi balɗe jeego fi honɗum ɓurɗo moƴƴude tagefo ngon o maaki kala horuɗo lewru suumaye ha o gayni o jokkintini ɗon kadi balɗe jeego himo bari baraji wa horuɗo hitande si allah arsikima heɓi balɗe 30 ma balɗe 29 wata ronku balɗe jeego fiya timmin ɗon fiya heɓu baraji horuɗo hitande yo allah arsika on fo moɗo wawgol horude وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وتمأة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود في اللامي عبد الله ابن عباس جد البابرا ونلا صلى الله عليه وسلم wonde manelaɗon ɓe farli dey e dow mofte maɓɓe ɗen ko wiyete muudo on non ko fi laɓɓingol ma an horuɗo on ko wolunoɗa e konguɗi pankareji tawa a fandanoki ko daruɗa ko ɗuyti kon e moƴƴere e korka ma kan ɗiɗa ɓunɗum kadi ko fi ittangol miskino on nden ñande toragol ittanamo nden ñande mapagol ko ñama ma ko holta ma ko honno o waɗata ñande julde wo kala non ittuɗo muudo on ko adi iidi on juulede wo haray ko zakka jaɓeteɗo muudo makko on ko jaɓeteɗum kala ittuɗo muudo on non ɓaawo iidi artede haray ko sadaka o itti haray wo namuudo haray namuudo woni ko o itti yo allah arsiki en wawgol ittugol ɗum non ko adi en juuloyde wa an ibnu umar radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakata alfitri fi ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min bur
أو ساء من الشعير على الحر والأبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه. هرايكو في اللي حديث دو كو عبد الله جدال سيدنا عمر رضي الله عنهما يرمين الله وني مابbe kambe be di dono wonde manela don dey farli e dow mofte mabbe den ko wiete muudo e der lewru sumaye ko wiete non sa ko muudore nen tew imma hara ko tamaro ma ko maro ma ko fonye ma ko kaaba ma ko mbahe si tawi dum do fu hebaki haray hino sella ka itta mbuudi din haray fi muudo ma on haray no haton jindo on jonneteɗon ko haton jini gonko ɗum ɗon jonnatamo fiya ittanmo tampere fiya ittanmo heege hara ñande julde hara kankade o fottata jungo nde ñande o toro ko ɗum ɗo woni ko farla e muudon haray hino sella ka itte mbuuɗi ɗin sa wawi noon heɓugol ittugol ñamete on haray fa huwa awla ko ɗum ɓuuri e labeede si heɓota ko noon jonneteɗo haray ko ya ittu ɗum ɗo hakkunde jongandema 7 euro ha 10 euro jon noon ko woɓɓe happi 7 euro woɓɓe inni 10 euro jon noon a gollitiray ka Allah daali ɗon faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lah haray ɗum ko nde wotere e nder hitande nden 7 euro si wawete yongol ko ñama ñallal ittu ɗum si wona ɗum ittu 10 euro hay hunde si wona ɓeydete inchallah haray ko hombo hana ittanede muudo alal hurri ko dow dimo wal abdi e jiyaɗo wal zakari e gorko wal unsa e duhiɗo wal sahiru e paygum wal kabiru e mawɗo minal muslimin kono hara ko jeyaɗo e julɓe ɓen ko ɓeɗo woni ko ittante muudo on tigi hoori o hoora o ittante muudo si foddiye on tigi tawi tun jemma iidi on weeta e juule nange ngen muti tawi himo wooda o ittante amma noon so maayi ado ɗum ɗon jemma iidi on haray o ittantake mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en nani jaɓi allahumma la tufarriq hadha al jamb illa bi dhanbi maghfur wa sa'yin mashkur وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما الله سبحانه وتعالى من توريك ماكو جماري سكتين نني اندر لورو سوماي من توريك من دند هينو يها yo Allah taw hararin ni men natugol yete jahannam toriki be Allah subhanahu wa ta'ala ka hore min bardo watande yahu hara goto e julbe be no luttidi e bakkato Allah mi toriki ma ittan kala mardo ande makko dikkin kala nawndo nawnare makko yaafo kala fatido jullo marbe ben fop Allah men toriki ma beydambe be jogaki ben Allah men toriki ma okkorbe mawbe men fati ben Allah okkube jannatul firdausil a'la wurube yo Allah boyndu en e mabbe faybe meden be yo Allah fewnube hore lawul islam kala jogiiɗo sohola hakkunde mum e fayɓe muɗum men yo Allah ittanmo kala mo fayɓe mum feewi yo Allah ɓeydu fewnugolɓe kala mo paykum mum ɓoyli yo Allah on fewnamo marɓe ɓen fop yo Allah hiwɓe dandaɓe toriki Allah leydi meɗen ndi lagine yo Allah moƴƴinan en lagine yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗu en laamateri fewni nunɗudi hulori Allah yo Allah waɗu leydi lagine ndi dogantendi harana dogetendi mi toriki Allah yo Allah waɗu lagine leydi dogantendi harana dogetendi wondude den nangal leyɗe julɓe ɓen sukaɓe meɗen wonɓe hoore laawi yo Allah on lumminɓe yo Allah o renuɓe yo aynuɓe yo hiwɓe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo halla hanniran en ni ya rabbal alamin ka wonɗen ɗo kadi yo Allah ɓeydu moƴƴinande en ɗo kala moƴƴereji ko woni e ɗe leyɗe yo Allah waɗu geɓal meɗen bakkatu e probléme ji e andunde e ɓetteji yo Allah on dandu en yo Allah wurnu en ha ka gurdam moƴƴani en Allah men torike ma ñande tawata ko laakal woni ko moƴƴen ƴettutu men nden ñande Allah men torike ma okku men battane moƴƴo Allah men toriki ma okku men battane moƴƴo Allah longi men kalimatu tawhid ne himen maya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira a'malina innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh allahumma inna nas'aluka min al khayri kulli ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kulli ajilihi wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا
اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله من تركما si teyde suuma en are hara ƴettitime yo Allah tawara ko men yaafaɓe. Allah men torikema sa wurni men ha ɗon Allah tawara jaɓani men toriki Allah kala ko moƴƴereji ko waɗa e lewru ndu yo Allah jaɓan en ko wopa ton ko fop yo Allah o yaafo en wa sallallahu wa sallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.